ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنه يحسب ما اقترضه من أجل زرعه وثمره. وي مذهب ابن عباس كان ياري ابن عمر كم بدون كون بياري وندي سو نيوليك في رمو غونغول ما نيوليك في تتوغول دين دين ما موبوغول دين دين دون o konta e ɗum ɗon e nder zakka on, yani zakka on kadi ittante ɗum ɗon. Joni mana o ñawli o addi remoɓe ɓe remi o ñawli ɗum ɗon yoɓoy gongol o ittoyay bi mana joni o ittoyay ɗum ɗon o yoɓa ha o gayna noon so fuɗɗo calculde zakka on. Ko noon ko o yoɓi kon fiyo tette ka dinɗe ɗon kadi ko waɗi fere kon ka dinɗe ɗon fi tettugol ɗe ɗum ɗon on fere ɗon kadi o ittaymo ha o gayna noon so fuɗɗo calculde. Misal mum joni ka remuru on tigi o yoɓi ɗo o ñawli o yoɓi ɗo wano 1 million fi wa'oɓe e moɓoɓe e yaɓoɓe e wesoɓe o yoɓɓe 1 million. joni so maaro kon fof wesama wallinama o calculay taw o 1 million ko kiloji lu hawrata innen 1 million on hawray kilo temeɗɗe ɗiɗi e misal o ittay on kilo temeɗɗe ɗiɗi o wallina ɗa taw o ndara noon ko lutti kon ko jeelu ko lutti kon o ndara ɗon si tawi ko lutti kon no yoni nisab o fecca noon ɗum ɗon pecce sappo peccu ngon miskin ɓen hen ɗo. joni andi o kilo temeɗɗe ɗiɗi ittaɗo ɗo waɗa feere taw waɗa tasfiya ko adi muhasaba on o andi ko miski jawdi zakka on kañum kadi no jogii ɗon paar bimana miskin ɓen kamɓe kadi ɓe yoɓi fi fereji ko waɗa kon fi wa'ugol ngol e yaɓugol ngol e wesugol ngol ɓay ɗum ɗon itta fere ko waɗi kon taw ko ñawli kon ɗum itta noon si o calculi no way joni a ƴetti goɗɗo e boutique on haldi joni ko 50% 50% ko heeɓi ton ko joni noon heɓoyo tono 5 millions pour ndaron fereji ɗin wano ko boutique on yoɓa location makko on courant on facture courant on impôt on masalan ɗum ɗon hawri 1 million no woni fere on masalan. Si tawi on itti ɗum taw e nder 5 millions tono on woni haalis on ko laaɓi kon saafi on woni 4 millions. joni ko ɗum ɗon e sendude 50% 50% oya 2 millions oya 2 millions a andi fereji ɗin on fof on rondi tigué ɗi ka or que si tawino on senduno honno wiyete on senduno on senduno joni a hendino an tun ittuɗa taho ɗin ɗon ɗin fereji on 1 million ɗon ha gayni on tumati ko laaɓi kon noon joni ittuɗa ɗum ɗon e wattuɗa ɗum ɗon e conti ma an ko heddoyi ɗon kon hara ko ɗum ɗon sendu ɗon haray kanko o itta kanko mana kanko o ittali kanko aray fereji ɗi rewali hoore makko. joni noon ɗo ɓeɗo kamɓe ɓe yiiri ni wonde haray miskinɓe ɓen kañum kadi no foti contribude fi yoɓutugol fereji kon tigi wanno kon fi remuru ndun masi kadi ko dinɗe fereji ko wanno kon fi yo dinɗe ɗen yoɗe hende kono ko selli ko ɓay miskinɓe ɓeynano ɓe yetanoke mo yo ñawlo ko kanko gollani hoore makko normalement ɓe dowaka yani ko fou globalement ɓe dowa kam ɓe hendade e sappaɓal ngal wona yo ɗum ɗon itte taw hara koko lutti kon sappaɓal mum ɓe hendoto.
عن جابر بن زيد اتم جابر بن زيد عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما في الرجل يستقرض فينفق على ثمرته وعلى أهله قال ابن عمر يبدأ بما استقرض فيقضيه ويزكي ما بقي. دليل مودون وي جابر بن زيد وفي اللي وإيت ابن عباس ابن عمر كان بريدو في الرجل في غوركو يستقرضه منيولو فينفق ونفقا وديبانس على ثمرته ادين دماكو دين وعلى أهله بينغور ماكو دين. قال وي كانكو جابر بن زيد قال ابن عمر وي يبدا فطر بما استقرض كو نيولي نوكم فيقضيه او يبدون دو ويزكي ما بقي انتم ما يتزكى كو لوتيكو مثلا no mi niro non joni kanko fere makko nden do joni a wadi jardin on fi gollugol e jardin on ada bi gollobe a soode sako e maaro naɓa e a yoɓayɓe par mois si wonoyi e jardin on ɓendi on tetti joni a calculé taho fireji ko waɗɗa ko sako e jeelu naɓanɗaɓe ni aɗa waɗiɓe sako e jowoyi sako be ko 350 000 fois 5 masala joni ɗon heɓe ke 1 million e goɗɗum bon ko jeelu wonɗaɓe yoɓude ko calcula fopp ko yoɓuɗaɓe kon e ko fou frais ko waɗanɗaɓe kon yoni 2 millions si a tetti jardin on taw a calculay on 2 millions ɗon ko jeelu hawrata e dinɗe ɗen ƴettaɗum noon daaji aɗa taw pottina on tuma ɗon dara ko lutti ko no gasa ko lutti ko ronka yonde ko itte zakka aray zakka fawakimo tawa si ɗum ɗon wattanoma yonayi ko itte zakka kono o a itta e ɗum ɗon haare zakka waɗɗakimo si ko lutti kon zakka no waɗɗi joni ko ɗum ɗon wona feccede pecce sappo ɓengel joni e miskimɓe ɓen lakinna jumhura yaqulna la a ittata taw coggu ɗum ɗon few a mooɓay kala ko tetta kon fopp hibbano ko gootu ado a ittugol fereji ɗi feccaɗi ɗum noon pecce sappo hatumam ɓurday sappo ɓengel jonna miskimɓe ɓen no wawi joni innen ko kilo wulure fo hawri tawa fereji ko wannoɗa kon fi golloɓe no yoni kilo 100 e ra ibnu abbas e ibnu umar a itta on kilo 100 wallinaɗa taw jellutti ko kilo 100 on kilo 100 ɗon ko wona feccede pecce sappo si on feccama pecce sappo ɓe yonata kilo 100 hande kadi joni se ƴetti ɗo 800 ƴette 800 divisé par 10 haɗa 80 yani haɗay ko 80 kilos haɗa 80 kilos ɓe hendoto si tawi en ƴetti feere jumhuru nden ko 100 kilos ɓe hendoto par ce que ko 1000 kilos on taw wona e senditere laabi sappo ɓengal ko 100 kilos ko ɗum ɗon ɓe ƴettata ɓe jonne kamɓe ɓe ala haaju julaki ɓe ko wannoɗa fere fi ɗum noon ko beruma an tum قال ابن عباس رضي الله عنه يقضي ما أنفق على الثمرة ثم يزكي ما بقيه joni honu sendiɗo hakkude abdoulahi ibnu oumar e abdoulahi ibnu abbas no inni hay ko wannoɗa dépense ɓeygure ma nden e période fewndo ka jardin o wona e gollere ɗum dépense ko accaynoɗa ga ka ɓeygure ma e ko naɓanta golloɓe ɓen toon ɗum ɗon fof a calculay itta ɗum ɗon taw pottina ko lutti kon noon ittana ɗum ɗon zakka baynama abdoulahi ibnu abbas kanko wi yaqdi ma anfaq ala thamarati summa yuzakki ma baqiya koko o waɗi dépense ka dinɗe kon tum ko ɗum ɗon o yoɓata taw noon o yitta zakka ko lutti kon kono ko wanno dépense ka ɓeygure makko fere kan mana kanko ko ñamuno kon kanko e ɓeygure makko nde ɗum ɗon naatata
o ittan yoɓata ɗum ɗon so itta zakka. Ibnu Umar kanko ko inni hay ɗum ɗon ɓay ko wi fi rajuli yastagridu fa yunfigu ala thamaratihi wa ala ahlihi. ko ni o landora i goɗɗo o ñawlo o dépensa fi jardin makko on o dépensa fi ɓeygure makko nden o wi yabda bima stagrada ay o fuɗɗoray ko o ñawli kon taw fa yaqdihahu o yoɓa ɗum ɗo ko o ñawli kon fi dinɗe ɗen e ko ñawli kon fi ɓeygure makko nden o wi zakkima baqiya ko ɗo sendi hakkude maɓɓe kamɓe ɗiɗo. رواه يحيى بن آدم في الخراج. وذكر ابن حزم عن عطاء أنه يسقط مما أصاب النفقة فإن بقي مقدار ما فيه الزكاة زكاة وإلا فلا. ابن حزم يوفي لي عطاء ابن أبي رباح من كبار التابعين كان كوي كو dépense on hawri e mum kon ko fere waɗa kon fi jardin on ma fi ngesa mba on fere ɗon fof yuskit o itta ɗum fof o anila o pottinan ɗum fof si tawi noon ko lutti ko yoni ko ittane zakka o ittana ɗum zakka si tawi yona zakka fawaki mo inde joni ko 1000 kilo o heeɓi o calcule o tawi ko o waɗi dépense kon no yoni 300 kilo so itti 300 kilo wiye ngo itta ɗum noon o waɗa fereji ɗin lutti jelu 700 kilo 700 kilo yona nisab ko 750 kilo woni nisab no manki 50 ina wayni zakka waɗɗaki yo moɓum ɗum o natta ka suudu o ñaama kono ko selli ko ɓuri sellude kon ko wonde haray zakka no waɗɗimo on o ittay zakka on so o waɗa fere o yaltina fereji makko ɗin. الزكاة في الأرض الخراجية ittangol zakka leydi ndi impôt fawa e muɗum leydi ndi tawata ndi ɗo no woodi ko yoɓante telen ka laamu joni si tawi goɗɗo julɗo golli e ndin leydi kanko ka lasli zakka no waɗɗimo joni noon laamu ngon no wi kala golluɗo ɗo o adday 15% o ƴetta on 15% o jonna laamu ngon o haray o itte kadi zakka no gasa zakka on yona hay on 15%. no anda ko si tawina julɗo golli e ndin leydi o ittay on haraji ɗum noon obligatoire kono siko julɗo ndaaren ko honno o wi ɗo o wi tanqasimul ardu ila leydi no sendi no waɗi fecci faade e wahid oshriya leydi ndi tawata ko sappaɓal waɗɗi e mum leydi sappaɓal yankori mana leydi zakka ɗum ɗo ko leydi ndi julɗo jeyani hoore mum ma o luɓidi e juuɗe goɗɗo tawa o jonatama fof so o luɓi o golli ɗon o heɓi ko yoni nisab tawi ko remi kon ma ko awi kon ko zakka ittante din ɗon ko ardu oshriya o ittay sappaɓal o wi wa hiya al ardu allati aslama ahluha alayha tawan ko leydi ndi tawata yimɓe mayri on ɓe jebbili e hoore mayri ɓe naati kal islam e hoore doy e hoore jang na piiro ɓe nodda na ɓe julɓe nun kono ɓe yaha ka misiddaji toon e koɗoli ɓe waaja ha ɓe indi men jaɓi dina ashhadu an la ilaha illallah ashhadu muhammadu rasulullahi piiro waɗali aw futihat anwatan wa ɓussimat bayna alfatihin ma hara leydi ndin ndi udditira doole piiro kono ɓay piirama gaynama julɓen fooli lanɗo on senditi leydi ndin ndi ɓe hettoyi ndin senditani ɓe yawɓe piirdaɓe inna joni awa an hectare ha sabakari an kadi hectare ha sabakari moɓe ko hendi ɗon kon ndi leydi ɗon ko kañum jeyani ko milk jeyal muɗum aw ahyaha al muslimun ma ko julɓe wurniti leydi ndi aɗa maki man ahya arda mayta tan fahiya lahu mo ari tawi leydi ndi gollaka ha hande
batte jungo ala e muɗum few ala mande ko hollata wonde hari neɗɗo no gollayno ɗon kanko o sinci o fusi ndin leydi ɗon enen no wiyata non o fusi wondire nden o golli o wurniti o remi o aawi kanko jeyi yo ndin leydi ɗon ɓay ko o julɗo o jeyi leydi joni o addani en ɗo noneji tati no neɗɗo jeyirta leydi himo jeyira leydi ndin tawi ko kanko wonno ɗon wona o julɗo kono hari mo hoɗi ɗon himo rema ɗon himo aawa ɗon l'islamu aroy oyni mi jaɓi piiro ala ko heddoto ka leydi ɗon ko kanko jeyi ɗon goo ɗiɗi julɓe yaha nangodira ɓe wona julɓe ɓen ɓe wona julɓe ne jogii leyɗe julɓe piiride e maɓɓe haa foola ɓe fes hetta leyɗe ɗe ɓeya doga ma no ɓe gerdi o leydi ndin ɗo lanɗo on no suɓina en jangi no ɓaawo no suɓina imma o acca leydi ndin o wiya ndi ɗo ko leydi julɓe ɓen fuu no kafe gollowo ɗo wo faalaɗo wo ara e golla kono noon golluɗo wo adday 20% waɗa ka kees état ɓene ardu harajiya ma ɗum lanɗo no wawiri joni onon yaaɓe haɓoy toon ha hetti toon ko on naɓi wonkiji moɗon piirida toon haray leydi ndin mi okki on ndi sendite hakkude mum ɓe sendita oɗa hectare 5 o hectare 10 oɗa wana noon ɗon kadi hare o jeeyi tammum ɗum ko argol tawa leydi ndi goɗɗo gollali ha hande goɗɗo ala ɓurure tululu yana e munum golla ndiɗo leydi haray ndiɗo ko leydi oshriya ndiɗo haray ko sappaɓal ko yalti toon kon ittete jonne miskin ɓen ko zakka ɗimmum ɗum leydi ndin wa harajiya leydi harajiyankori wa hiya al ardu allati futihat anwatan ko leydi udditirandi doole wa turikat fi aydi ahliha ndi acca e juuɗe yimɓe mayri on nadira haraji malumin kono haray ko coggu ko yaltata toon ko anda inne joni wono haybara noon julɓe yaha gerda e heefere ɓen foola ɓe few ɓe inna kono joni min ala nge yaltinde joni ɗo wawi heddade ɗo wonon ɗo gollon ka gese moɗon gollon ka cuntuji mum kono noon kala ko heɓu ɗon koyen feccu e hakkude état on hen ɗo feccere on hen ɗon feccere ndin ɗon ko wiyete ko ardu harajiya o wi wa zakatu kama tajibu fi ardi al ushri tajibu kadhalika fi ardi al haraj ida aslama ahluha o wi ko wano woniri zakka no waɗɗo e leydi ndiya ndi wiɗen ko sappaɓal yankori ko noon kadi zakka no waɗɗo e leydi haraji yankori ndin si tawi yimɓe mayri on jebbilike awishtaraha al muslimu ma julɗo soodindi fa yajtamiu fiha al ushru wal haraju hawtitay e mayri ɗon sappaɓal kadi e haraju on ko hana yoɓede ko halda fotta ko yoɓete état on kon wala yamnau ahaduhuma wujuba al akhari gokkuge makko haɗata waɗɗagol kuma joni no wirde noon julɓe yahi haɓidi e heeferɓe hetti nokkuli maɓɓe ɗi kono inni joni gasi men accay on ɗo ɓe wawi gollugol kaleyɗe ɗo kono kala ko heɓu ɗon feccere nden ko état on jeeyi feccere nden ko onon jeeyi woni ardu harajiya si goɗɗo e ɓen ɗon naati kal islam tawi mo jogui on hectare ji 10 ɗin hectare ji 10 hari si o golli masalan o heɓay wano kilo guluji 10 so heɓi kilo guluji 10 kilo guluji 5 ɗin ko état on jeeyi kanko ɗiya kilo guluji 5 joni noon o woni julɗo julɗo zakka no jokki ɗum joni piiji ɗiɗi jokkimo haldi fotti hakkude makko e laamu ngun ko duwa yoɓude kon impôt on e zakka ko Allah farli e hoore kala julɗo kon ko ɓuri sellude kon e konnguri karama ko ɓen ko wonde ɗiɗino no waɗɗimo si o golli o heɓi kilo guluji 10 o ƴetta kilo guluji 5 o jonna haldi fotti on impôt on oya kilo guluji 5 luttuɗo
o itta e sappaɓal makko o jonna miskimɓe ɓen. Kilo guluji 5 sappaɓal mum ko jelu kilo 500. Idan o itta e kilo guluji o jonna haraji on, o ƴetta kilo 500 o jonna fi zakat on. O wi ɗiɗo ɗi no waɗɗi fi kunɗa no waɗɗi wiyata kuma yo potto goto dirnata kuma o yoɓayɗa. Qala ibnu Mundhir wa huwa qawlu akthari al-ulama'i. Ibnu Mundhir wi ɗum ɗo no wirɗen ni ko ɗum ɗo woni konngol ɓurɓe ɗuɗde ɓen e karamakkoɓe ɓen. Ko noon joni si tawi julɗo yahi sodoyi ndin leydi, joni kanko ndi leydi ɗo ko leydi ndi tawata laamu ngun no wi'i ɗi booraji ɗo, kala golluɗo ɗo ko heɓi kon 20% ko ka laamu naɓete. O yaha noon o sooda ɗon, ɓeynama de mbeɗa yeeydema ndi leydi ɗo de, kono noon ndi leydi impôt no hoore ma erigoy, laamu ngun no wi ɗo golluɗo ɗo o jonna 20%. ɓeyna ella ala o sooda, ko julɗo o golla, so golli o jonna laamu ngun 20%, o jonna miskin ɓen 10%. so ushru on ko 10% ka ɗon ushru iyan kumbe kabe o naɓay. wa mimman qala bihi no jaa e wiɓe ɗum ɗo ɓen Omar ibn Abdul Aziz wa Rabi'a wa Zuhri wa Yahya al-Ansari wa Malik wal Awza'i wal Hasan ibn Salih wa ibn Abi Layla wal Layth ibn Sa'd wa ibn Mubarak wa Ahmad wa Ishaq wa Abu Ubayd wa Dawud al-Zahiri. ɓeeɗo fof no wingol konngol ɗo ko jama nani Chine populaire. Wastadallu ala dhalika, ɓe dallinori ɗum ɗo bil kitabi wa sunnati wal ma'quli, ɓe dallinori ɗum ɗon deftere Allah nde sunna Allah sallallahu alaihi wasallam e ko haqqille ƴetti kon, ay al qiyas. Amma al kitabu fa qawlullahi ta'ala, amma ka deftere Allah ko ka Allah subhanahu wa ta'ala o daali ɗon يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. الذي هيك أنو يجول به okkitire dépenser laaɓuɗi ko faggiti ɗon kon e ko min yaltina ɗon ka leydi kon yaltine ɗon itte ɗon dépense ɗum ɗo ko fanda ko zakka, ɗum ɗo ko hunnu ɗum. Fa awjaba al infaqa min al ardi mutlaqan, o waɗni dépense gol ko iwi ka leydi kon o werliti, sawa an kanat al ardu kharajiyatan aw ushriya, foti leydi ndin ko leydi impôt ma ko leydi zakka. Wa amma sunnatu fa qawluhu alayhi salatu wassalam, amma sunna on ko kama ko laɗo sallallahu alaihi wasallam ka o maaki fima sakati sama ul ushru, no e ko asama on yarni kon sappaɓal, wa fima sugiya bi nadhi nisul ushri سواء كانت الأرض خارجية أو أشرية. وهذا وهو عام يتناول الأشرية والخراجية. نقول هني نونات نيرتون يتورا نيرتون ليدي سبب اليانكوري ليدي إمبو يانكوري الخراجية. وأما المعقول أما كقياس قلت يقول حق الله، فلأن الزكاة والخراج حقان بسببين مختلفين لمستحقين أو لمستحقين فلم يمنع أحدهما الآخر. وي سبب زكاة إخراج إمبو وحق جديدي waɗɗorɗi sababuji ɗi luutondirɗi wonande kadi ɓe jonnete ɓe ɗum woni haqqe mum ɓen ko sertuɓe. joni zakka ko farli zakka on ko tawde ko fi l'islam, ɓaya woni julɗo be jaɓa tugalal e tugal l'islam nden ko hombo jonnete ɗum ɗe gandi masarifu zaka. haraj ko honɗum waɗni ɗum ko tawde leydi ndin julɓe ɓen hettiri ndi doole ndi woni e ley e konngol laamu. ko yalti ɗon kon ko honto naɓete ko ka kees état. itan sabu ko waɗi ha waɗɗi kon no serti ɓe waɗɗani ɓen hendoto ɓen kadi no serti. ko honno wiyeten ɗum ɗa yo mumtu ɗum ɗa, o wi ɗum haray o wi kama law
qatala al-muhrimu saydan mamlukan o addi qiyas on o wi no wayi joni o harminando hajju ma harminando umra o wara mbarodi kono ndi mbarota ko goddo jeyndi o andi o yobay taho bay o wari mbarodi ndin tawde ko mbarodi e o wari fewndo ka hana warde don himo harminani hajju o yobira kadi oya mbarodi makko di joni o yaha o tawa goddo ne jawre kanko mo harminani hajju o arto yetta finkaro felande ponso ben nde ko jawre amen nde ko ne ande ni na jawre burure ni Allah fabike ma ayo bay men jawre nde o yoba jawre nden on ɗon ɓay ko kanko jeyi heddo joni haysi ko jawre burure non o warno fa jazau misla ma qatala min an-na'am o yoɓay embere ko o wari kon haysi ko jawre burure ɗum kadi ɓe o yoɓa ɗum ɗon feere mana waɗɗike mo ɗon joni kolce ɗiɗi dammi o wi no woniri ɗum ɗon ko noon ɓe ɓay ƴantoɓɓen na gootum sabu on na gootum ɗo kadi hara haqqeji ɗino no waɗɗi yonti ko ɓe o ittadi kanji ɗino wali anna al ushra e tawde sabu sappa ɓangal wajaba bi nas ɗum ɗon waɗɗike waɗɗori ƴiyal fala yamna'uhu lharaju lwajibu bil ijtihad haray haɗata on zakka tabitirɗo ƴiyal ɗon haraji o ɗo waɗɗorɗo e tinnare almami o ɓay joni ndi leydi ɗon wi'ugol ndi leydi ɗo joni yo ndi wonu fi julɓe ɓen fof ko ijtihad e wino ko accana ko almami on ko lanɗo o ko kanko waɗi ijtihad ni joni ɗum ɗo accane fi fof wona jawdi état ɗum ɗon on ijtihad ɗon ko waɗaka ijtihad mo wano sendugol hakkude e uddutuɓe ɓen on ijtihad ɗon bonnay nas ko tabitiri nas o i bonnata wawa bonnude kono wa dhahaba abu hanifata imam abu hanifa kañum yaari ila annahu la ushra fi l ardi lharajiyati wonde sappaɓal ala e leydi yoɓetendi impôt wa innama alwajibu fiha alharaju faqat kama kanat joni ndi leydi ɗo hari ndino anda laamu ngun no waɗi ɗo kala golluɗo ɗo ko heeɓi kon 20% muɗum o naɓay jonna laamu ngu ko ɗum o arno o tawi joni noon o soodi leydi ndi ma o luɓike leydi ndi kanko julɗo on o golli o wi ndin ɗon haray zakka ala e muɗum hannde kadi puisque d'ailleurs zakka on artawi goɗɗum no woodi ko farla e hoore mayri ko ɗum ɗon tun o ittata o wi wa inna min shuruti wujubi al ushri an la takuna al ardu harajiyatan o wi kanko no jeeya e charte fi waɗɗagol sappaɓal zakka tawa leydi ndin wona yoɓantedi taw impôt adilatu abi hanifa munaqashatuha dalilji abu hanifa e wiɗagol ɗi débata ɗen istadalla al imam abu hanifata limadhabihi imam abu hanifa o dallinoran lawol makko ngol ɗo feere makko nden ko arta ɗo ko wahid bima rawahu ibnu masudin fi ko ibnu masud ko filli kon anna nabiya sallllahu alayhi wa sallam qal la yajtamiu ushrun wa kharajun fi ardi muslimin o wi wo nelaɗo maaki ɓay wiye wo puisque na hadi selluɗo wo nelaɗo no maaki hawtata sappaɓal e impôt e leydi julɗo o ƴante impôt mayri on ha o gayna o jonna yilte kadi o ƴante zakka mayri on zakka ko yalti ton kon o wi ɗum hawtata wa hada al hadith mujmaun ala da'afihi o hadith no fottana lo'ugol makko infarada bihi yahya bnu ambasata ko oɗo weddori fillagol mo an abi hanifata an hammad ibn abi salama an ibrahima an-nakha'i an alqamata an ibn masud an nabi sallallahu alaihi wasallam ɗum ɗo woni laawol makko ngol qala al-bayhaqi fi ma'rifati sunan wal athar mawol bayhaqi o maaki ande deftere makko ɗo witani ma'rifati sunan wal athar o maaki hadha al-madhkuru innama yarwihi abu hanifata o andu ko janta ɗo ko o hadis ɗo ko fillotomo ko abu hanifa an hammad ibnu abi salama
عن إبراهيم النخعي من قوله كوي كونغول إبراهيم النخعي ودو كوي تابعين إن ونائم مرد أن لاغا ويفرواه يحيى كذا مرفوعا ودو يحيى بن عنبسة في الليمو يتي نجوني يتي أبو حنيفة يهي حماد يهي إبراهيم فإنه ألغم نبوي ابن مسعود نبوي أن لاغا ko anda ko laawol sellugol ngol ko ha Ibrahim an-Nakhai ko kanko woli ɗum ɗo wi la yajtami ushrun wa kharaju fi ardi muslimin ko kongol tabi'ijo wona hujja o wi wa Yahya ibn Anbasata makshuf al-amri fi ad-da'fi li riwayatihi an thiqat al-mawdu'at o wi Yahya ibn Anbasa fiyake makko on no wirti makshuf no e kene pettan fiyake makko on no e kene pettan ka lo'ugol fi honɗum sabu o fillagol o itta e hoolaɓe o fillo hadisaji mawdu'at mana mum haray ko fenugol e hoore maɓɓe joni a wigol ɗo yani neɗɗo hoolaɗo hinna ko kanko yewtimi hunde kaari hara ko hunde fenande moƴƴinande ha moƴƴi tawa on o jomaɗo jungo o joma koyngal a andegol an hiɗa egga e hoolaɓe ɗi sella ɗi tata yimɓe no andi ɓen wowlata ko ɗum fillata ko ɗum waɗa e an ara a tumama ɓenna e an anna a kelɗo ɗo few pese o kansay hoolaɓe o inna hiɓe wowlita ɓe wowla wowlnaɓe ko ɓe wowla oɗo Yahya ibn Anbasa himo andira ɗum قاله أبو أحمد ابن عدي الحافظ فيما أخبرنا به أبو سعيد الماليني عنه وضعفه لئني حديث كذلك الكمال ابن الهمام من أئمة الحنفية يعني نجيا كوهو كرمكو بكملو بك مذهب أبي حنيفة الكمال ابن الهمام o ko kummalujo molnaɗo anduɗo hadis kadi ko jeyaɗo e wonɓe haɓe e itidal ɓe tawata wona wigol ko mazhab on wowli wo ko ɗum jokkata mazhabuji ɗi fof no jogui woɓɓe goo mutaassibuna ɓe jogui waɗi taassub ha feƴƴita ko mazhab on wi kon ɗum ɗon ko ɗum tawi haysi tawi aya on lundike ma hadis on haray ko ɗum ɗon ɗo darete no yiltitire ha addire nanodira e laawol ngol kono na laawol ngol do wiyete faljerano e muɗum kono no woodi e madhabuji ɗi fof yimɓe karmokoɓe tawa ɓen ɗon ko jinganta ko goonga hakkitande maɓɓe ala si tawi tum madhabu on e on masala ɗon tawi no woopiti goonga ɓe innayno ɗo e madhabu on e ngolɗo e o masala ɗo ɓe hawrodirali oɗo alkamal ibnu humam no jeeya e maɓɓe kanko tigi o wi hadis ɗo no ɗoyi fi kala ko ceerno makko Abu Hanifa woni jogo ɗum no waɗi dalil ɗimmum ɗum ko dallinode kanko Abu Hanifa wa bima rawahu Ahmad wa Muslim wa Abu Dawud an Abi Hurairata radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala mana'at al-Iraq gafizaha wa dirhamaha wa mana'at ash-Sham muddaiha wa dinaraha wa mana'at Misr إردبها ودينارها وعدتم من حيث بدأتم قالها ثلاثا شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. وجه الدلالة في الحديث إنه إخبار عما يكون من منع الحقوق الواجبة وبين هذه الحقوق وأنها عبارة عن الخراج فلو كان العشر واجبا لذكره معه. أبو حنيفة نواي سكتو إلى دليل كأسودوي كونو دو مرسالي تبا أودو حديث مسلي إمام مسلم نفلم وي إراق منعت سالك هدي العراق غفيزها غفيز ko basaga debere mum nde ko gafiz ko etirteno ɓaawo ɗo wa dirhamaha salori kadi mbuuɗi mum ɗi
wa banati sham kadi haɗi muddayha muddore mum nden ɗon kadi en anndi kon muddu wa dinar ha e dinaru mum on salori fes wa banati misra kadi haɗi irdabaha irdab ɗum ɗon kadi ko etirte no ko penten guelen wa dinaraha o wi wa uttum on yiltitike min haytu badatum ka fuɗɗino ɗon ɗon on yiltike ka fuɗɗino ɗon ɗon yahi ha joni ɗin ɗon fof murti ala jonnugol haqqeji ko hanano ko laaɗum maki ɗum ɗo ko hollugo wonde si aroya e zamanu goo hara na no wayi fewn ɗon noon wa'ata yani yahuno tawi ɗe gandi capital ngal ko wonno ko madina fewndo nelaɗo e fewndo khilafa aboubacre khilafa omar khilafa ousmane ko madina wonno capital l'islam ngal donc mahalliya hutore ko lutti ko naɓe ka khilafa o wi kono yahay ɓay ko ɗin ko aradi kharajiya ko leyɗe ɗe tawata ɓay udditama uddunoɓe ɓe tawi si ɓe inni ɓe senday ɗum kamɓe hakkude maɓɓe état on heɓoyta ko dépense oya ara ɓe ɓaawo ɓen simo bi hende kumo jogike état on e heɓa honto no foti ara état on no jogii leyɗe no jogii projet no jogii ka yiya golle senden o wi yahoyay noon ha ɓen accita addude ko ɓe wowno addugol kon fes yilto ɗon ka wontuno ɗon noon law tawa hande kadi onon madina ɗo ko beri ko heɓɗon ɗo wo abou hurayra ɓawo fillike ɗum o inni oɗo hadis tewu an on e ƴiiƴan anɗan no seedi wonde nelaɗo makuno ɗum o wi kono walaysa fi hada alhadis dalalatun ala adami ahdi zakati min al ardi alkharajiya o wi ala e o hadis ɗo ko tindinta angal ƴettugol zakka e leydi ittantedi impôt fagadi awalahu lulamau ala mana annahum sayuslimun o wi karaɓokoɓen kamɓe ko wonɓe firiri o hadis ɗo ko wonde ɓeɗo ɓe wonoye julɓe wa taskutul jizyatu anhum impôt on itte e maɓɓe fukko e maɓɓe aw annahu isharatun ila alfitan allati tagaw akhira zaman ma hara ɗum ɗo ko sappagol nelaɗo o sappi e fitinaji yanayɗi ɗin ka lannugol zaman almuaddiya ila man il huquqi lwajibati alayhim e adday ɗiɗi fitnaji addayɗi haɗugol haqqeji waɗɗiɗi e hoore maɓɓe min zakatin wa jizyatin wa gayrihima horay wonde ɓe murtoye fes fitnaji waɗa ha ɓe terto ɓe murta fes ɗum ɓe haaji ko fanɗo ko abou hanifa la lazima an la tajiba zakatu darahim waddananir wattijara wa hada la yaqulu bihi ahadun o wi hara kono abou hanifa dallinorno noon o hadis wonde haray ko fanda ɗo ko wonde zakka ittatake e ndi leydi ndi tawata ndi ittane impôt hara ko ɗum wonno ko fanda ɗo ɗum si ɓe wi ɗum tun haray ko honɗum waɗɗoto ko wonde haray zakka waɗata kadi ka darahimuji watta ko dananir wattake julaga nga fof ɓayde no fof no compta nder ga kono kamɓe ɓe itti o wi gafise ɗum ɗon ko ñamete kono dirham ha ɗum ko mbuuɗi o wi wanata mudd ɗum ɗon ko ñamete kono dinar ko mbuuɗi o wi wanata misra irdab ɗum ɗon kadi ko ñamete etirte dinar manamu si tawi ɓe ƴetti o hadis joni ɓe innoye awa haray dinar zakka waɗata ko e muɗum dirham zakka waɗata ko e muɗum wano woniri noon joni ndi leydi ɗo ndi tawata no farla e mayri ittugol impôt zakka waɗɗake muɗum o wi hay goto ala wowlowo ɗum ɗo impôt farlanoɗo e hoore makko kanko dihiqan ada o natugol kal islam on ɗon impôt fukkorta fi o naati kal islam ɓay omar wi ƴette impôt on e juuɗe makko wala yalzam min dhalika suqutul ushri ɗum ɗon waɗɗi humodirta e fukkagol sappa ɓangal wa innama dhakara al kharaj aw dhukira al kharaj andu ko wola fi o kharaj ɗo li anna rubma yatawaham
يتوهم سقوطه بالإسلام كالجزية. وأما الأشر فمعلوم أنه واجب على الحر المسلم فلم يحتاج إلى ذكره. أوي كسب هندم أوي إدو خراجه أوي سلموا إليه الأرض وخذوا منه الخراج. جوني تيمو ليدي دين كونو يتون خراجو جودة مكو كفي أن أولي خراج إنالي خذوا الخراج والزكاة أو العشر منه ويسابوا نوابي كاو لأنه ربما يتوهم نوابي كاو سكة سقوطه فك قول أن إمبو دون بالإسلام سبناتو قول مكال الإسلام كالجزية ونواني إمبو مبودي دين سيتاوي أنتجي نو فرلا نو هوري مكو تاوي كو أهل الكتاب وجيا سوناتي كالإسلام هاري دون نو إيوي أوتوماتيكمان ووتا أو تانجي نو كادي وراي كو يالتتا كاليدي كون كو فاوا نو هوري مكو في غول كاليدي كون بايو ناتي كالإسلام وندي دون دون غراي فوكي كو دوسي عمر توغي هوندو دون وولي. وأما الأشر أما سبب بانغال كزكا فمعلوم دون وادي نو أندا كان كوكو أندا أنه واجب على الحر المسلم دون وادي هوري ديمو جولدو فلم يحتاج إلى ذكره حتى ينا نولي هندك. كما أنه لم يذكر أخذ زكاة الماشية منه ونولي أولانو زكاة نيمورا دين زكاة دابيجي دين يودون جتة جود ماك أولانو. وكذا زكاة نقدين كونو كدي أولانو في زكاة كانغي كاليس وغيرهما أقول نقول كونا دوندو أو لأن دهقان لم يكن له ما دهقان ودو لن بمعنى كراب ini dong Sayyidina Umar kono wolani mo ko ka tawata sikke makko no yaha ɗon ko ɗon o laɓɓinani mo ko waɗi zakka ko hunde andande si tawi ko kanŋe e kalis no anda ko jeli on tigi heɓata itte zakka siko daabeji ɗin no anda ko jeli on tigi ittata zakka ko noon leydi ndin impôt no e mayri joni noon o tangino so woni julɗo a waɗa noon joni ittatake haray o yafama ɗum ɗon o laɓɓinani mo ɗum ɗon o yiggani mo ɗum ɗon o wowli awa ɗum ɗon yo ƴette juuɗe makko dey ɗum noon tindinta wonde ko wowlaka ko fof hande kadi zakka waɗɗake muɗum ko ɗum o faala e wiide ɗo ko noon woni ko selli ko nayaɓum ɗum wa anna amala alwulati wal a'immati ala adami aljam'i bayna al ushri wal kharaji o wi kanko Abu Hanifa wo golle lamɓe ɓen e almamiɓe ɓen ko wonde ko angal hawtugol hakkunde sappaɓal ɗum ko zakka on e haraji on ɗum ko impôt leydi ndi o wi kam ko lamɓe ɓen ɓaawoɗo e almamiɓe ɓen ɓe hawtatano ɗin ɗon ɗiɗi ɓe ittina goɗɗo à la fois o wi wa hada mamnu ngol konngol ngol Abu Hanifa wowli ɗo ngol ɗo ko haɗangol fi hon ɗum haɗira bima nagarahu ibnu mundir ko ibnu mundir eggi kon min anna Omar ibn Abdul Aziz jama baynahuma wonde Omar ibn Abdul Aziz o hawti hakkude majji e leydi wotiri tawi leydi ndin no waɗanano impôt ko ittante julɗo hendi leydi ndin golli o ƴantimo impôt ko halda zakka Omar ibn Abdul Aziz ko minal wulat ko e lamɓe ɓe jeeya idan o wi'ugol mo kanko Abu Hanifa wonde lamɓe ɓen e almami ɓen golle maɓɓe ɗen ko wonno ɓe hawtatano hakkon ɗin ɗon e leydi wotiri o wi ɗum ɗon ko mamnu ɗum ɗon gasata sabu no ibnu mundir eggi ɗum ɗo jowi on wa anna al kharaja o kharaju ɗo o impôt yubayinu al ushra no serti e sappa ɓangal ka zakka yubayin naaɗi gootu no woɗɗodiri fi hon ɗum wi fa inna al kharaja wajaba uqubatan o impôt ɗo ko o waɗɗori ko lettugol ani ko yaggingol joni na on wi on heferɓe o wi on yaltata ɗo o wi on golleɗo awa on adday hasaba kaari no way ko pénalité mi mana kharaju on ko pénalité baynama al ushru wajaba ibadatan e hoore sappa ɓangal kan zakka on ko waɗɗori e hoore neɗɗo on ko dewal wona pénalité
o wi wala yumkinu ijtima'uhuma fi shakhsin wahidin o wi newata ko ɗin ɗo ɗi moɓodirgol e hoore neɗɗo gooto fa yajiba alayhi ma'an ɗi waɗɗo e hoore makko nde wotere ɗi fof majji wona ko hino ko pénalité o waɗanama pénalité o wiyama kadi yo ittu kadi goɗɗum ngo kadi dewal manam haray o rondama dolle ɗiɗi no teddi o wi wa hada sahihun fi halati l ibtida o wi ɗum ɗo hi no selli ka fuɗɗode mamnu'un fi halati l baga o wi kon ɗum ɗo gasata no haɗa ka kontingol heddagol o wi wa laysa kullu suwari alkharaji asasuha al anwa wal qahar o wi laataki mbaadiji haraji on ɗin ko ittante leydi ndin kon fo laataki mbaadiji mum ɗin fo tawa fuɗɗode fondation mum on ko doole e forcé bal yakunu fi badi suwarihi ma adami l anwati no wawi wonde e yoga e mbaadiji mum ɗin harana doole waɗa kama fi l ardi alqaribati min ardi l haraj wano woniri joni e leydi ɓattidi leydi ndi impôt woni e muɗum awillati ahyaha wa sagaha bi ma'i l anhari assigar ma ɗum hara ko leydi tawata ndi wurnitama ndi yardirama ndiyan caaɗi tosoki mana joni no woodi leyɗe goo hara impôt no e majje iwi haraji no fawaɗe kono na piiro hen ndi leydi ndi joni leydi ɓattindi ndi leydi piiro waɗi e muɗum henda yimɓe ɓen ɗon ɓe acca ɗon ɓe fawa ko ɓe ittata pénalité leyɗele wonde takko ɗon ɗen ɗon kadi jokka e nden ñawore fi kala kanje kala sili wona pénalité wona doole ɗe hendora mana muɗum ɗon si tawi joni wiyen ino ɗo hectare ji temeɗɗe ɗiɗi ɗi hectare ji temeɗɗe ɗiɗi ɗo jeynoɓe na julɓe ari haɓidi e maɓɓe fooliɓe kono acciɓe ɗon inni joni yoɓe wonu ka leyɗe ɗo koɓe remi ɗo ma koɓe awi ɗo sende hakkude maɓɓe kamɓe eta l'islam o leyɗe fiiliɗe takko ɗon ɗen tawa wona goɗɗo julɗo jeyɗe ɗen ɗon kadi ƴetta e nden ñawore fi kala ɗen ɗon kan piiro hewtali ɓe idan ɗen ɗon si innama joni si état o inni joni ɗeɗo kadi noon ɗe wonde takko ɗo worto ɗo ha gaɗa ɗa ɗo on gollu ɗo wo haray o ittay e haraj est ce que wonno haray ko pénalité na gahar na doole ko ɗum o wi hi no woodi leyɗe goo ka fuɗɗode koɗe hendorano ko doole ko ɗum waɗi ko wi'a yo ɓen ɗon ittu kon ko pénalité kono joni sen farli ɗen ɗon leyɗe joni julɗo ari sooditiɗe kono o soddude e on saria wonnode hoore majje idan kanko wona pénalité wona e waɗede se kanko kalasri ko julɗo ko ɗum waggol ta'mimu ɗo o wi ɗum ɗon ko faljere jeega ɓum ɗum o wi anna sababa kulli min alkharaji wal ushri wahidun kanko abou hanifa o wi sabu kanjiri ɗino haraji on wo e ushru on wo sabu on ko gooto wa huwa al ardu namiyatu ɗum le ko wongo leydi ni ko ndi ɓeydotori haqiqa tan e hoore goonga a hukuma ma ñawore al ardu annamiyatu haqiqatan wal ardu annamiyatu hukman hon woni mana ka haala si tawi leydi ndin hindi remede ndi yaltinde ñaameteeji ɓeyna hadihi l ardu namiyatun haqiqatan si leydi ndi no a leydi lagine ɗo hay bugiɗa goɗɗum tun fayda fuɗa hara futtali kono ala kay awede ala kay remede no habba bato maaro ɓeyna hadihi l aradi namiyatun hukman ndi leydi ɗo ko ɓeydotondi ka ñawore yani ndi ñawete ko ɓeydotondi kono ndi ala ɓeydade no waɗi jogiiɓe joni hectare ji bus leydi kono ɓe rema toon ɓe aawa ɓe waɗa hay fus leydi no heddi ɗon no waali
ɓeyda ko leydi ɓeydotondi kono ko ka ñawore mana hi jogui ñawore ɓeyda go pisisi ndi waɗama tun ndi ɓeydoto no wayi ɓeyna joni sa ƴettiɗo joni million temeɗɗe ɗiɗi franc guine si a juloriɗi ɗo hayɗi ɓeydo ɓeynayi ko almalu naami haqiqatan sa ƴettiɗo joni ana waɗi e coffre fort a sokki woni hitande nden fof ɓeyna ittu zakka e majji inna ɗi ɓeydaki ɓeyna namu hiya naamiyatun huwa malu naamin hukma ene ka ñawore hiɗi ɓeydo puisque an woni jaɓali ɓeydude kono kayri hiɗi jaɓi ɓeydade e mayri kayri tigui zatu mayri on ko ɓeydotondi kono ko an woni ɓeydani idan ndi o wi saabu e wi'ugol yo impôt fawe e leydi inne ko rema toon wo ma ko awa toon wo yo laamu ngu hen ɗo ha sabakari e zakka wiyete sappa ɓangal ɗiɗo ɗiɗi fawegol e leydi sabu on ko gooto ko honɗum waɗi ko ɓayleydi ndin hindi ɓeyda hindi okka hindi ɓeyda o wi fala yejtami'ani la a hukuma bidalil annaha law kanat sabihatan la manfaata laha la yajibu fiha haraju wala ushru o wi dalil mum ko tawde ndi leydi sindi wonno tun joni loope tawa nafore ala e mayri fes ala ko awete toon fuɗa ala ko remete toon fuɗa e harayno la yajibu fiha haraju wala ushru sanno inde joni yo impôt waɗe e leydi ko si tawi sindi awama mayri ndi fuɗay kono siko boowe ma loope ni ɗe fuɗata hay fus o wi ko tawde jaka leydi ndi hindi ɓeydo indi fuɗina ko ɗum waɗi si zakka on waɗɗi e mayri si pénalité on kadi haraji on waɗɗi e mayri o wi wa ida kana sababu wahida si tawi sabu on noon ko gooto fala yejtami'ani ma an ɗi hawtita kanjiri ɗi noon fi ardi wahida tan e leydi wotiri wa li anna sababa al wahida o sabu gooto la yata'allagu bihi haqqani yowitako e on sabu gooto haqqeji ɗiɗi min naw'in wahidin e noone gooto kama ida malaka nisaban wassa way joni o jeeyi ko yoni ko ittante zakka mina sa'imati immorde e oroji littijarati sabu njulayagal sanatan hitande fa innahu la yalzamuhu zakatani haray waɗɗata komo ɗon zakkaji ɗiɗi wani fa o welalimude de o welalimude imo gerto kono ɗo o wi ɗo wona so tawi sabu on ko gooto haqqeji ɗiɗi wata yowade e sabu gooto o addi misal on joni si a soodi ɗo joni kolce 50 ko soodiɗaɗi ko fiya yeeyitoy ɗiɗo haysi ɗi woni hitande e juuɗe ma ɗi limatake joni inne kolce 30 kala yo itte e ngaari woturi dabbandi kolce 40 ma ɗum kolce 40 ɗen ittane ñale ha gayne kadi ɗum ɗon itte e majji inne ɓayɗi timmi hitande ko marchandise yoɗi validé valeur majji on joni hawri 200 millions donc 200 millions on yo itte rubul ushuri e muɗum yani itte e jaati majji on zakka itte kadi ka qima majji ɓay ko ɗi soodira ko fi juloyagal ittane zakka mana haray zakka ɗi ittanama zakka cenɗe ɗiɗi e hoore sabu zakka on ko gooto o ɗum ɗo no fottanakoy ɗum ɗo no fottana watta si tawi joni a soodi daabeji ko fi julor ɗum haray zakka waɗɗaki e jaati majji kanji e ko sooduɗa juloyagal wano bagi ma paɗe ma siman ma goɗɗum go ko gootum haray ko coggu ngu ko yeytirte kon ko ɗum noon ittante zakka wona jaati mum on o wi joni noon ɗiɗo so a wi joni ɓay ko nayi joni ittanen ɗi jaati majji on e itta ñale kol 50 itte ñale ɗiɗiwe calculen kadi piɗi koɗi yeytirte kon kadi ittane zakka o wi no anda ɗum ɗon watta o wi ndi leydi ɗo ko leydi wotiri o remi kanko o gooto o soñi en ardanimo cenɗe ɗiɗi oɗo ari inni addu haraji o jonni on ɗo oɗo ara inni addu zakka o addi leydi ndin ko wotiri sabu waɗɗagol haraji on e waɗɗagol zakka on fof ko ɓay ko leydi fuɗayni o yara en fawi haqqeji ɗiɗi e hoore sabu gooto ko ɗum kanko ɗon ka haqqille no yahigoy kono
ɗi daliji ɓaawo ga ɓay ko manqula ko ɗin ɗon ɓuri jogade dowle o wi wal jawab jaba wongol anna al amre laysa kadalika wo fiyaki on nano o wiiri no few fa inna sababa al ushri alzaru alkhariju min al ard o wi sabu sappa ɓangal ɗum ko zakka on ko remateri yaltude ka leydi ndi wal kharaju yajibu anil ardi o wi kharaju on kañum ko fii leydi ndi ɗum ɗa ko sabu ko leydi ndi yaltini kon ɗum ɗa ko sabu ko on tigi accaka leydi ɗon kon sawa on zaraha aw ahmalaha foti noon sikka kharaj ka pénalité foti o gollitir leydi ndin o remi ndi foti o remani ndi zakka on noon ko so o remi tum kono haraji on si tawi o sali remude o ittintegoy o jonnama leydi ndi joni awa golluɗo ko heɓuɗa kon senda adda 20% jonna laamu ngun ɓe jonna ɗo hectare 10 tawa ko anda ko ɗon ko pomme de terre remeteɗo kala ɗon leydi ndi saloɗa remude a ittay ko halda ko amma zakka on si a remali ay ƴandatake zakka o wi no serti o wi fof ko leydi kono ndaaro ɗon o wi mana on no serti wa ala taslimi wahidati sababiya fala mana min taalluqi alwadifataini bisababi alwahidi alladhi huwa al ardu kama qala alkamal ibnu humam o wi se en farli en jaɓi wonde sabu on ko gooto ko ɓay ko leydi o wi ala ko haɗata fonction ji ɗiɗi ma golleji ɗiɗi yowito e sabu gooto ko e ɗum le ko leydi ndin fi kala ko sabu on ko leydi ndi sa yi goɗɗo ara ƴanta zakka remowo ko ɓay o heeɓi leydi ka o rema sa yi goɗɗo no wiya ko haraj ko pénalité leydi ndin ko ɓay o jonnama leydi fof sabu on mana ko leydi o wi kono tende ɗen no serti kanaɓeteɗen no serti no wawi haqqeji ɗiɗi yowito e leydi wotiri o wi ko noon kamal ibnul humam ko ni tigi o wowliri kanko tigi ko e madhab imam abi hanifa o jeeya kono ɗo o darti kanko tigi o waɗi niqash ɗe ɗi dalilji kanko tigi o dalilji karma ko makko ɗin ɗo on ɗi jogaki doole ƴentori allah subahanahu wa taala yo allah faami en dina kam faamu selluɗo o arsi kaen kadi gollitirgol ko faamuɗen kon o jaɓanen ko golluɗen kon wa akhiru dawana an alhamdulillah rabbil alamina wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyihi l amin ɓe landi joni mo soodi wano o ɗon ka ni o tawi toon mbuuɗi haray ko yo nattuɗo joni ta yeeyɗomo on ko yeeyimo ko coñci ɗi ko on nder toon ko risgu saqaha llahu ilayhi kanko je ko arsike makko puisque na kanko waɗi na yeeyɗo mo waɗi to mbuuɗɗi yeeyɗo on so anduno ɗi toon no o yaltinande taw so yeeyamo ka ɓeɗo amin to duwa on oɗo sikki tun ko sonnajo kono damirji ɗin no lutodiri seeɗa o wi moodi makko zawji moodi makko fiimay o laaɓanimo reedu waajike mo jaɓaali yoɓe jogii noon ɓiɓɓe janɗuɓe
o wi joni o fuɗɗi ko woni yargol hay beere nden o wi ha ɗum waɗi fayda o faalama kanko sonnajo on ko feeñi kon damirji ɗi no huccodir ɗo moƴƴi ko feeñi kon sonnajo on ko faalama ɓe sertu manam moodi makko hari fiimay joni noon o jaɓaɗa accutugo fiimu gongol ɓe jogii ɓiɓɓe janɗi joni bal joni o fuɗɗike kanko tigi yargol beere faalama joni kanko sonnajo ngo faalama tortade hoore makko o watti yeeso ɗon o wi mo toriɗo du'a mi andanan ɗo ko hombo si kanko winduɗo on e so tawi ko sonnajo on o pay ko sonnajo on ƴetti moto goɗɗo o gollitiri kono moto on wujja gujjo on nanngama naɓama ka police o addi otowal kingal wonde o jonnay o jonni tawi moto on ma coggu moto on e nder jonte ɗiɗi kono o hunnali wonon joom moto on soki paykun o sonnajo paykun luɓinoɗo moto on yani gujjo on ko feeñi kon gujjo on yoɓali moto on joni noon si gujjo on yoɓali moto on ko luwnoɗo on luɓinoɗo moto on ko on ɗon soka aray ɓe tori du'a bon sengo ɗo amma ka modi makko ɗa modi bo sonnajo si woni fiimowo ma woni yarowo beere haray himo newnana kanko sonnajo himo newna tortagol hoore makko so tawi o wata wondugol ka cigarette ndi luuri ɗon konko luuɓi ɗon haray mo jogui haqqe tortagol hoore makko hetta hoore makko jang ma tana itte sikki ko yargol siko yargol beere so suɓi ke noon wondugol ko luuɓi ɗon ko ara islam ka inna ko beɓe serta kono noon mo newnanimo ɗum ɗon yo torto hoore makko hetta hoore makko few amma ka ɓiɗɗo ɗo yen jogui ga buyi toriɓe en du'a en wattiday du'anagol mo kanko bo suka on ɗon e du'aji ko toroɗen kon ɓeɗo lande joni wano woɓɓe luɓirta gese kameɗen ga kono luɓuɗo gesa mban on ƴanta luɓaɗo on zakkaji inna ɓaye jeenayi be o sappa ɓere nden ko kanko joom fitare nden sikeno dagaki few no na luɓugol haray ko luwingol ɓe ani ɓe luwiniri leydi ndin ko yaltata e leydi ndin kon imam malik kanko jaɓa ɗum minha fi kala imam shafi imam ahmad wi no dagi ko ɗum ɓuri sedde no dagi kono ɗo ko sengo honto hayde dago hata nafi ko imam malik maki ɗon kon ko ijara majhula joni ko konti joni o luɓa o luwi sappa ɓal ko yaltata toon ko joni o anda ko baye jelu yaltoyta ko baye jelu heɓoto ani woni joni ijara majhula haray sellata few ɗum haray dagorta noon ko imma on tigi luɓamo few jon leydi ndin no hato jini o anni ke plaisir makko na ko halda ɗon law min babil ihsan min babi jasaul ihsan hal jasaul ihsan ila al ihsan o ƴetti on aɓi o ko reymo goɗɗum hare ɗo daganimo kono waɗugol condition law ko be waɗnami hunde kaari ko tawata hara ko ñaamete mo anda kadi ko jelu ɗum ɗon dagatako si tawi ko mbuuɗi ɗum kadi ko be définissé ahagol layɗo kono noon a jonnelan 1 million ma 2 million ma 5 million si tawi ko ñaamete toɗɗaɗo ni a gollayɗo kono adnalan 50 ji nayyi nende ma maaro wumo ma foññe ma kaaba e konngol imam ahmad e imam shafii no dagi konngol imam malik kañum haray dagaki kono siko ɗon haray no dagi kono o noone foti charte on ko mantuk ma ko jara alayhi l aada si tawi no nokkeli go hara ɓe wowlata kono no anda si a luɓike ɓe tout zakkaji ɗen ko kammaɓe naɓata hay so wowlani waɗale charte ɓeni almaruf urfan kalmashruti chartan ɗum haray ɗum kadi sellata wa billahi tawfiq
e ɓeɗo landi joni mo luɓiki leydi o luɓo ɓe luɓamo o gollira ɗon ha dumunne o halorani fes joni haray konko o golluno e mayri kon ade o halorgol ndi hara no daganimo hi ko ɓorde ka o wi joni o min ko min jeeyi mi goto ko min jeeyi ɓorde ɗon noon kala ko o golli ɗon ha ñande dargal ngal dari haray koko harmi e kadi so acci ɗon ɓiɓɓe ɓen ɗon ɓe wuroyi ɗum ɗon fowtana on koye hoore makko yantoyta kono ko golluno law ko tawi hiɓe newni kon haray gasi yani man tasarrafa milqi gayrihi bi idnihi la ithma alayhi kono baada al gasbe ko o golli nder ɗon kon haray ko tooña ɓeɗo landi so tawi no sella ka sonnajo faljita imam so falji si tawi heɓaki gorko faljitowo ay worɓe wonɓe toon ɓe fof ko inna atana tugi ɓeygu maɓɓe wawi nam ɗum wawi faljitude kayen tuna ɗo waɗen